teh, mangisi kokon tuh. Tuh di saung tuh keres. Saung iyo. Oh tuh nuhun teh. Naon Jab? Bae sama pegawaian anak. Kemana emang? Hayu orang ke sawah malah belut. Oh, ke rumah sana begini. Woi, Dam. Hayu ke sawah, jangan belut. Ayo batur. Ayolah. Cilok. Cari lok. Ah, tukang cilok gitu. Mana? Tuh. Ayo. Aing mereka sawah ban belikin cilok lah nanti Jab. Oke. Bung aing mau tadi belikin cilok mah. Oh, ayo mulai cilok. Ayo tuh. Gue saya cicing di dia, aing nomolina ke ditu. Oh, aing mau di dieu. Oh, nges tunggu di dia. Oh. Belakang mana sih ya? Oh. Naon, Sep? Di cilok, Mang. Kira aku beli es. Oh, nyamba. Gocengnya menang baraha. Soalnya duit lah aing besing. Oh, asli ya. Palsu. Pakai saus tuh. Ulah. Kos korok bae sih sama pakai saus. Pakai kecap we. Jeung gula. Gula. Oh, Somai meureunnan. Nah ka mana? Maksudna ka mana? Tong. kepo Mang lah. Idih, mau dikeun kejam. Sip lah. Yo, 5. Pakai kecap pula. Ulah. Pakai saus. Saus. Berani ka sawah Mang geraan yo. Kodong atuh kalem sia teh. Berani berolongkeun yo. Besing leuwih doang sia teh aing teh nyawa setoran mah keur hese na mah. Atuh lamun leuwih mah amal Mang. Pan itu nage bos nage tara amal ka mamang meureunnan nya sorangan mamang eueuh 2 bae ge kalang kabut ngagantian 1 2 3 4 5 ih leuwih hiji di beneran tah make sambal tuh Pakai. Dam. Yo, saya cilok siapa yang dibelikan ta? Ayo orang ke sawah lempang. Sip lah. Angkat. Ini cilok udah dicolok jadinya. Oh lah. Motor aing bersih, mau itu. Kurang jalan budak pun tuh ke rumah motor. Kumaha keun jailana? Corongkeun bae. Ayo lah. Yuk. Berangkat. Hiji tak jawab tah. Anu kurang di jailan tadi. Neangan deurang neangan di hayu. Ayo siap. Aing nangan hijau jeung pernah manuk kirim aya. Ya Allah. Dam. Woi, si doge tuh kerjaan tuh urang jeleng gede ayo. Ayo lah, sip lah. Siap, Dam. Dam. Aing mah kecubluk lah. Oh, geraan. Kanyawan. Ayo, Mus. Ati lu jauh mi ese jasa eueuh ihi. Di mana aya? gedang aing anu asas kelasna mah Dam. Capek aing, Dam. Oh, aing seru. Udah siap aing. Aduh. Saya tadi coba. Dam. Itu udah kena tanggal gedang. Mana? Itu tuh. Oh, itu bener. Urang koyak gayu. Oh, bener. Kedeu Lepas nyerang luhur. di luhur urang koyak go. Ayo Dam. Kawan. Aing bete amat ngapain ngejalanin budak bae. Tadi masalahna aing di jailan, balas bae. Itu budak aya. Berangkat ah. Nah, koin ke jawab pembalasan aing yo. Naon? Terima dia. Mana sawan? Di mana? Itu tuh di ditu tuh nyawa meureun. Tempat Saya naik jam. Ayo lah. Sip lah. Sip, Angkat. Dil, mana Dil? Dil. Raka Dil, raka. Dil ngucap. lebok kita gue inget tipu lebok aing mah puas jalan dia puas. Cap. Barangnya bagus sih muka Montok dah, montok. Mumpung pokoknya memang. Gandeng belah. Suara naon tak? Curiga amat aingnya. Wah, woi, ngintip tenang, woi.